Yes, n'amakuru agezweho kuri aya masaha arimo kuvugwa hariya muri APR hariya ku musozi wa Sharongi mu byishimo byinshi cyane nyuma yo gufata umwanya wa mbere bakuyeho ikipe ya Rayon Sport. Ni ku munsi w'ejo aho APR FC yaje gutsinda Bugesera igitego kimwe gusa, naho Rayon Sport yari ku mwanya wa mbere irusha APR FC inota rimwe, iza gutsikira inganya na ikipe ya Marine hariya mu karere ka Rubavu. Nyamukandagera mu kibuga kikarasa imitutu ihita icakira umwanya wa mbere ishiramo n'ikinyuranyo cy'inota rimwe. Nyuma y'uko abantu benshi bari bategereje amakuru yavugishije abantu batari bakeya, aho umunyamakuru wo mu gihugu cya Ghana yaje gusohora ko Richmond Lamptey ari we mukinnyi uhembwa amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko akaba atabanza mu kibuga. Iyo nkuru yaje kugera hano mu misozi igihumbi iwacu Rwanda, ndetse igera no ku buyobozi bwa APR FC n'umutoza, bibaza impamvu nka Lamptey ari we uhembwa amafaranga menshi hariya mu kipe ya APR ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko muri Rwanda Premier League, ariko akaba atabanza mu kibuga. Guys, izi nkuru zikimara gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no ku mugabane wa Afurika ndetse na hano iwacu Rwanda mu bitangazamakuru bivuga amakuru ya siporo, by'umwihariko babigarutseho kuri RBA n'abindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye byagarutse kuri aya makuru ya Lamptey. Lamptey akunzwe na benshi, abakunzi ba APR baramukunda cyane n'uburyo akina, bavuga ko afite umupira ku kirenge, ariko umutoza Darko Novic wabaye akasamutwe, wabaye akasongoye wariya muri APR akaba atabasha kuba yamubanza mu kibuga. Nyuma yo kumva ubwo butumwa abantu benshi bakomeje kubigarukaho, umutoza Darko Novic ejo kuri Bugesera yaje kumushyira kuri bande touche, yaza kuba yasimbura ajya mu kibuga. Ndakeka ko ari umukino we wa kabiri cyangwa wa gatatu yaba akinye kuva yagera muri APR FC. Bamwe bakomeje kugaruka kundi mukinnyi wavugishije abantu benshi cyane, nawe ukomeje kugaruka nk'umukinnyi nka Tadiye Rwanga, nawe utakibanza mu kibuga ndetse nta nubwo akiboneka no mu myitozo, nk'uko Richmond Lamptey nawe byaza kuba byamubaho no mu myitozo ntiyagaragaramo, ariko Lamptey ku munsi w'ejo yaje kugarurwa cyangwa se umutoza yongeye kumugirira icyizere amugarura mu kibuga. Bana nanjye muri aya makuru agezweho arimo kuvugwa hariya muri APR hariya Sharongi mu byishimo byinshi cyane, na n'ubu baracaserebra. Njye mugiye kubana muri aya makuru agezweho, nitwa Pacifique. Ni byiza kuri channel kanda kuri buta subscribe, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru yo muri APR yose by'umwihariko nk'umukunzi wa APR FC ujye uyabonera igihe. Nyaboneka wowe mukunzi wa APR FC, iyi message irakureba cyangwa se ubu butumwa burakureba kugira ngo dukomeze kwenjoyinga umwanya wa mbere, tunawushimangira ko tuzawugumaho tugatwara igikombe, nubwo turi muri situation igoye y'umutoza Darko Novic. Darko ukomeje kuba arwana n'ikipe ye ngo arebe ko yatwara igikombe. Bamwe bati Darko Novic sinzi niba azegukana iki gikombe uyu munyaserbia mwoka byaramwe, atari ko gabya ara amahirwe y'abakunzi ba APR turamutse tugitwaye dufite umutoza mubi nk'uyu nguyu, nta kindi gikombe cyazongera kuducika hano iwacu i Rwanda. Mwaha ikaze rero muri aya makuru agezweho hariya Sharongi, ibintu birakomeye cyane, bameze neza nyuma y'uko ikipe ya APR FC yatangiye kuba yategeza kuba yashaka n'abakinnyi bazayifasha umwaka utaha, by'umwihariko muri sezitaha, kuko ubu ngubu igikombe cyo tayari cyamajije kubona nyiracyo. Ndagira ngo mbwire Gasenyi ko idashobora kuba yakura APR FC ku mwanya wa mbere. Sinzi, biragoye cyane kubona Nyamukandagera yice ku mwanya wa mbere ukabona Gasenyi yikuyeho, ni ibintu bigoye cyane, ni nk'inzozi ku bakunzi ba siporo ndetse n'abareyo muri rusange. Ngaye ngukorera amakuru akomejwe kuba yavugwa ari Sharongi, baracaserebura, baracari mu byishimo byinshi cyane. Nibyo ngibyo by'ingenzi wabasha kumenya muri APR, n'andi makuru agenda avugwa hariya turagenda tuyabagezaho gatanu, kandi nukure kurushinge cyangwa se nuve kuri Cardinal TV mwuka byare mu kanda subscribe, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news uke uzibona mu bambere. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira byiza n'icyumweru cyiza, ndabashimiye cyane aho muri hose, by'umwihariko abakunzi ba APR ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Reka tuzasubira mu makuru agezweho yacu ataha. Ciao ciao.